Aku beli piki perlok baru ki baju kersian yang anak kapor te mentangi don hang ne halum ngiwan ya sejan hang ne halum ngi mut ban yawan bam subhan shanai teng teng te pe tangi dang tiu khiu shading teng ya don lai ngut hi bat ki hybrid arngut ne we tai we te tang lai ngut hi te ta kan ne kadok tangat ne hi kadok sniang te tai kajang leset te lei sibun mi phi te ya pe video du bakut mos phaya os nu bhawat num skip ikan video pe khadu bakut te tem tang lai bam mo perlok ten bam no pe lei sibun mi phi di pe ikan video te nakar pat phi nu bhawat ni like share and subscribe mo perlok lei sibun mi phi ngin bam no te tang kaduk sniang bat kajado hei to lei sibun Mama. Sana làm gì penjumpa hat. Cái nồi. Đây, mềm. Cũng buông. Cái đệm cũng buông. Cái này để tao mềm. Quý bám không? Bám bịch mềm. Bịch mềm. Cũng buông năn. Stop kenyang. Mềm. Berbun meluk ta. Meluk. Bam cái đốm không? Bam xong canh. Bam vậy. Ai mệt chứ. It's mama. With bịch canh không? Vậy đi đó how? Mama. With bịch. Dạ bạn ta. Kucing. Cuma kerja. Slip itu. Nama soal. Ayamnya itu sedap. Cái đặc ý. Bom từ bom mềm chóng mà. Khabir penji kamera. Penji tak kamera. Mama. Khabir kubur.
Puhe. Kedang nak. Kan bulan dah. Kumno. Hun jerut ong. Hun. Hun kerut kubung. Kerut kana mau penji tai merah baik kena kerut kubung. Penji ku merah. Kana kita kada dok seniang. Kana kadok seniang. Kadok seniang. Teh sung kumbas ling hai kah thang melu ta jadok ru. Teh sing bilor tung ru mdon ra. Kalau kedon naik ke plastik ini syu. Ayu dah kena plastik hai. Ke plastik. Long kumadi korli hai. Long kumadi poko. Tang bakam dai sih dai ka Kadok seniang. Kadok seniang. Long kumadi poko. Medoj Asu. No. Penji ku merah. Mamam. Memang. Ani pigment head na soy. Dah selendar pum duk senyum. Asyuk mau kerja. Dalam bang. Kerut baik kacan. Kerut baik kacan. Bang dari hơi. Malah rai kerut baik. Penlut baik. Saya pedak. Băm tay cầm mềm không? Nghĩa là Nah, cái đồng đừng. Đừng thắng lưỡi lên. kerut baik mau. Kerut bah duduk sing. Duduk ci. Abis mum mamam. Tu lah. Te perlok ni wey lah selendar.
sebentar sendon lengnya setengah rengut kruit te vlog ke video tang kemudian hi te nyimak bam su te boleh sibun ngevi balap pe kadung ta te subhaya like share and subscribe mau perlok boleh sibun